Degeneration, a degradation syndrome. It's an overdose, a greed, the rulers sort of behind doors and here to tell our story. As Ghetto Corners increase its predatory behavior, we seek the survivor, praying in different ways, not to be praying in a way embracing pain. It is money pain that turned the eye blind, and so behind it, we became mad scientists and experimented on ourselves. Now there is proof in reality. We strengthen poverty, drugs and alcohol remain our daily bread as I remain colorblind as the rainbow of freedom pass me by. We believe that we live in a rainbow nation country. We believe that we live in a rainbow nation country. We believe that we live in a rainbow nation country, whereas the rainbow excluded the color black. It is funny. I am black. I'll stay on my black name, please. Hey.
ngicela umsindo uphele. Ngiyacela nje. Mawunomuntu ophefomayo la, even nala ngoku. Mawunomuntu ophefomayo, manje unokhulumayo umsindo uphele. Njengamanje uzongena upresident weBasco owaziwa ngokuthi ngumshaka. Ngela yena sengaphambili, mhlawumbe uzoza ngengoma ngoba ngiyamazwe ekhaya. But our challenges esiba nawo ukuthi iendaphe kuya ngathi dominate ngamazulu kanti akusiyi kuya amazulu, it's kuya Africa. So mangabe uwumXhosa, you are welcome to join us. Umsuthu, you are welcome. Umtswana, you are welcome ukuthi ube member yefamily yethu. Akekho ocwaseke ngaphandle. So ngiyacela bafethu ukuthi ningathi manisuke nizwa kuthiwa kuya Africa manisuke nizibona connect nafanele ukuthi i-organization yamazulu, akusiyo organization yamazulu. Wonke umuntu is welcome to Africa zobe ethathe umndeni wethu bafethu. So ngenzela ukuthi mhlawumbe becabanga ukuthi igroup yamazulu taxi eyethu sonke ezisiyumndeni nje lwala eHoward nakunina bafethu. So ngiyacela ningahambeli nisondele eduze and wonke umuntu welcome. Siyafisa ukuthi sifunde izinto zabesuthu. Siyafisa ukuthi sazi ngamaXhosa. Siyafisa sazi ngabafethu amashangana abangakithi.
siyafisa ukwazi nabo bafethu. So ngiyacela sibekelaneni bafethu ukuthi umsebenzi singawunikeza abafethu laba la eKZN basithi hayi ngoba vele bona basendaweni yabo so kuzodominate bona cha ngiyacela sibekelaneni bafethu ukuthi sibambisane siwumndeni siyengane zandawonye asingadidisi ukuthi ulimi esikukhuluma alifani but sonke sidalwe umuntu oyedwa umbheki ungabiwani and sonke siphotama kuyena sonke so ngiyacela sibambisaneni bafethu ukuthi kungagcini kungathi ithi kuphela siphethe lo mcimbi ngiyacela njalo bese ngizocela nje la ukuthi vele abantwana bas-welcome kahle emcimbini wethu. Engizocela bafethu sisazoqhubeka. Ngathi akhona amajongo adlala.
Bantwana basendunkulu siyabonga kakhulu ukuthi sibe nani kulo mcimbi esinawo namhlanje. Ngabahambeli nqangi noba uZondi amaphikankani bonke labo ivashi zethu ezinkulu ezisivashele ethusini. Igama lami uMduduzo Adaniso, ngiqhamuka khona emkhakheni wabafundi kwi-ofisi lezemidlalo engikuzelana akukhulu kuncane ukuthi ngizokwamukela umcimbi ohlelwe yiBasco. Siyabonga kakhulu ukuthi sibe nemicimbi enjenganalena. iBasco ehlezi ihlela okuwukuthi iyasiqhubuzela siyintsha ukuthi siziqhenye ngamasiko wethu. Uma ugogo ngoba lo mthangweni wenqabambeni na. Ngiyathokoza mangibona kuya ngokuya gcola kanje uma sihlangene nebhasi. Sisuka kudeka sibancane sonkuya ngokuya nje kanje siyabonga uVenqana. Siyabonga kakhulu uVenqana abantu abami njalo nje uma sihlangane ingadini. Imnandi kabi le sike sihlangane ngayo la iyanifundisa ngemvelaphi yethu. Njengoba eshilo uLodana upresident weBasco ukuthi asibandlululi ukuthi oza noma umbele noma yini. Sikhona sisaphethe isiko umama nje ngoba ethi asiselana nje ingoba ikathanda kuthina kakhulu ukuthi siphethe isiko and siphethe inhlonipho. Namanje bengamele iqale yena neqale mina ukuze ngidlalele yena osebukhosini. Ngiyabonga kakhulu. Ezizweni zonke zama-Afrika kuMandebele ngirothise beSuthu ngidumelise ngoba kwaXhosa ngithi molweni abaTsonga ngithi kakushe sanibonani ngiyaphila nabeNkosi nami angishayile isiphikile sokugcina icekethe elisishayile sokuthi nibakhuthaze nabanye ukuthi lo mcimbi lo wabona abantu bepolitiki akusiwona owamaZulu. Kuningi esingakufunda kubeTswana kubeSuthu kwabaKwaXhosa kumaMpondomise amaMfengu ukuhlukana kwabo namaMpondo uqobo khona esingakufunda lapha namaZulu kukhona esikufundayo asilekelele igama lami useshilo kumphathi ohlelo ukuthi ngimandla ngakwaZulu ngihamba nabantwana ngazi ke ukuthi kusho ngalemi ukuthi angidlula abantwana noma ile kuba nebaleni lula lokho kwenza ukuthi ithonzi zami sibele angikahle hle ngesikhathi siqale ukubo la kufanele masihlangana sifundisane ubelisha naleli bengithi silifunda savuma uyinkosi yohlanga
ngiyathokoza mina besiko bantwana basezinkulu ngathi sihlangene laphana la sasihlangene khona ngaphesheya mhlaba kwi-Karate lapha ekhaya lapho ngibona abantwana besiko ngathi la college awuncinyana akusekufana akusekuphinde nje kube njengoba kwakunjalo izinto ziyashintsha leyo nto engangiyisho niyabona ukuthi ngangiqinisile ukuze ubone ukuthi ngangiqinisile namhlanje nangu ubaba uMfeka nesikolo nje sonke sabahluza ingqondo I get it, Matt. There's an
akawuthwali ngesifuba lisebenzisa nani nikeziwe ithuba le mfundo engukhiye musuku sivalela ngaphandle ngena hlukana nezidakamizwa uqoma imfundo uzosala impumelelo ungahambi ngabangani abazokusalisa bazokulahlekisa ungakholwa ungatholi kwamfundo ungahambi ngeniki bazolahlekisa siphala ngavela indlela inde ma ungavuka uzithatha ngithenge imfundo usengafezekisa amaphupho akho wawuthwali ngesifuba lisebenzisa nani nikeziwe ithuba le mfundo engukhiye musuku sivalela ngaphandle ngena ungahambi ngabangani abazokulahlekisa uzosalela lalela usesikoleni nje kunesizathu kungani ungakhona isifu ungakakhona abantwana ngababili ngabathathu esikoleni kungani ungakhona isifu ungakakhona abantwana ngababili ngabathathu esikoleni wathi uzofunda ngibipeni nephepha bhala musuka kuvula amathanga fana Ramatanga fana bafuna ukuvelele ungahambi ngabangani angani ngafela bazokuhlekisa ungabavumeli bakude bazokulahlekisa imfundo esibani ungayiphathi idede kwisocima ini ukuze imfundo obe nayo unganaka abangani uma befuna ukukududa abanye uma bekuzwa bafuna ukuzwa bahlulwa imfundo bangena kwizidakamizwa so izwa uma betshela ungaphiki nabantu ngoba basazokulahlekela ngemfundo jaha amaphupho akho wafite ungasali funda kokode kuze kusasa ungakhali le mfundo engukhiye bakhona ofakazi bangaphawula lendlela yinde uzosula ngani mjuluko mawulahlithawula never give up and stop trying sukuma and keep on trying ungalilahli ithemba ngoba lisobula tshana ngoba mathusane sizovuna mntana sibambisaneni ukhipha isidakamizwa entsheni mawuhlulekile ngalo nyaka kuzolunga kokusala shintsheni imfundo zinozekema abazami kuyidlala sababona sengamabhokisi mawufuna ukuphasa sikhathi ukuphula amasokisi what is education is the key to success kasisebenzisa imfundo ukuze siliphumelele emntanini imfundo yokayisula isikalo kasingahlula izibalo musani ufuna ilinga ngokungena ezidakamizweni empeleni kasinasikhala ezweni ngoba ziyasimosha ngokwemizo sisilimaze nasezinhlizweni hamba ngemfundo yephambili yokuqhubekile uhambe nale mbewu yokuqhubekile kokusiza kusasa masekusikhathi sokufuna ukutshalile le mfundo ingeyakho ebambe ngazo zombili ntombazane musukudlala abafana baleka ngazo zombili kubuhlungu ubona abanye sasihamba nabo bahluleka ukuthwala isiqu sababona sebethwala isimbi ukhumbule nayo iyashisa insimbi sosiyakholela ezandleni ungakhohlwa ikusasa lakho lele kusikhandeni abanye zabahlula esikoleni isibalo namuhla ababala bekhathusini abanye bashutana ngokuthi imfundo kayikhulelwa basala kanjani singothisha bameli nodokotela engizokutshela kulokufika abantu ngamasokisi uhlala ufudumele ungaphansi ngabafana bazokushudumela kodwa usasemncane ukamili namabele ungatholi umntwana ungasosile ngoba asisizi indlela ezingamlela kakhulu ababasebenzisa ubani ophumelela graduate masingabona ngephepheni safisa ukubona ngoyakoza uphila zayithola ukazibulala uhlalele ethembeni amaziyo bathi kanibulala uma tikuletsheni emazweni iwona veza isithombe sesikole uma ungekho kwabakhangisa ngesithombe sesikole unganaki sonke siyahlangabezana neziwombe kodwa akekho ohluleka imfundo kayikhulelwa akushiwo ukuthi kubona ungakholelwa kodwa ngoba ithuba lisakhona vuka kusokulala sebenza ithuba lisavuma mawufeyile khala kodwa ujaha uzana fundo ukhuleka abaningi fundo ukhuleka abaningi mawufuna ukupasa sikhathi ukuphula amasokisi what is education is the key to success Africa masisikhanya ngobuso bethu yebonise impunga nomakeba uphunembeza ziphi izintombi nezinsizwa konakele ebhisukulwane sikadinga nina senza ngakhona uyakhala uzulu ithukula likajama lichithekile kasisayazi imvelaphi yethu kasisabazi ubuhle bethu saphendukizilwane isikamabhunga izipho ziyabhuqabhuqa baphela ubuhle be-Afrika kuqeda ngama-Afrika uqobo ziyatakwa ziyaduzuka kapa sezazazi uhlanga lomhlabathi nomntombi bazo idlozi sekabayidimoni bathi uNkulunkulu engane bampheka sekudaleni sizana khona ukubonza abantu losizo
Ngondo High School. This is a great school. Now I'm greeting my school. High school. Ngibhala inkondlo ngaphandle kwesihloko kodwa kuyisihloko ukhuluma ngothisha nhloko sina njengehluza ingqondo bafethu sahlungwa kwaqungwa sibonga ukusigcina ezandleni zakho Mr Mtungu noma bekakubiza ngamagama hleze wazi la inhlizweni yami wena windondo nakho ngibhala yabufakazi inkondlo noma bekubiza ngamagama ngithe wazi la inhlizweni yami wena windondo they came to this school and beat one combination we thank you Masisipune in the foundation ngokwenza isikole sethu sibukeke uyazi mesikhona sebenza ngokusikhandla lapho efika khona niphinde nisitula isandla sibane nezingane zenu kuleke singenakho siyokhala kunini intandane enhle makhosi angunini bathisha basethu izingqondo bahlezi benathi-ke makuduka umkhondo basilandele endleleni basivula umkhondo basikhumbuze ngomazisi kunene ngesikondlo sakhe ejulile ehlanganisa imoya ephukile kube kuhle konke igama lakhe beliduma umhlaba wonke bayamazi ngisho umuntu ovusile umkhomaza said this is my school your school what is Ngondo High School this is a great school now I'm greeting my school